بله به بشامیوان هم بردوام دکین امی به دکتر عبدالله اشارله لسر نخوشین دم سالی باقون لورا دهینه که هوا جمدین هم جارنا گرمه جارنا ساره ام نزانن ام چلو خوب بکن ام سری صبح درد کبن پر ساره نواروج گلکی گرمه امی وان جمامسته خوب پرسن جبر کو ام بشو بینه کبن ام بزکه مینه کبن لاشه ما انجی باشکلک پرگال امی باشکلک لسر خوب سکنه او ام هیچ وان تشتاه بن امی وانا همیش مامسته خوب پرسن سرمدی عجیباکی میجی کارن لما بگیرن پیام خوب بشینن پرسک و هبه ام دکارن شما مامسته خوب به هفدوره بپرسین کرم کنورن ام شما مامسته خوب پرسین تو بخیراتی مامسته سلام خودش نازی به اون چاونه اون باشین الحمدلله سلام اون چاونه باشین ان شاء الله باشین ام دمک درجه ام جوه دورمانه برنامه تندرستی ده و کرنگله کجاج مرد گوتن مامسته از دخبتم از انا ارس امکلی بو اما از دیست خبتم بله راسته وقتی فرصت چه ده از دیستم برنامه و جار جارش آگاهی و ام سوده وردگرن براستیجی او کورکون چه دکن او پیشنیاری کنج مرد بیشین گلک باشه ای روزی ما خواست هم دم سال دی پاییز دست بکر ماموست پایتخت روز هوا پر عجیبه هنک ساره هنک گرمه ام نزان ندیم چلو خو بکن و جبر ویکجی بنرن دنگم جی چوی عجیب شو بکتمه کاج مرد تشتکی بیشین والله لتمام dünyayı ana dedin küresel yani kış hati gühertin. Mesela Kutba zor, Kuzey Kutup, Kutba şehir, Antarktika. Lüvedara eksi 17 derece falan. او بوزه گچه دبون او بوزه مزن او وقتیا وقمی مزن او بوزانا dahi گش حلیا لگرنلاند آلاسکا وانا dahi گش او خود تعالی ابمری خود تعالی جتنبونه هبون چیدی که جهبونه تنبون چیدی که اوانا گانا گش اریم بیشو الیدن او حیوان الوی درا دوام بوزانا دا علمینه او بوزانا گش انا حلین ایجا جی خود گوهرن راسته دی جی جبری هاوی تدی انا ده hafta kedi tedi aliye Türkiye aliye dünyaya tedi felaket çedibin av deherin. Le Pakistan'ı lehira bu. Çünkü o qaşa dehale o buz dehale mukabil nehiyek mezin. Dom bu dari kir le Ağrı Dağı çay arate çay agir jedibin. Lur dahi o av vakçem kıştı herki dehalin. O dağcıyık da dikavin serseri çiya dibi amna makanı çedibin çünkü güç dehalli. Xudi Teala demek küresel jiki çeydi ki tüledenlerle aliye batiye Türkiye dedi sel çeydi baran çeydi zipik çeydi ben tül aliye dinci dinleri germe insanlık arı xudavin çola la Avrupa dahi dise tü sala Fransa le devlet edin çu çel 5 dakika derece halbuki Güneydoğu Yamerli Merdin Urfa Adana Mersin Lwandarana lüvedera o germa perheyi germek zede yani Xudi Teala گرمه جریم داده و سرمه جریم داده. ما مستعد بارم دم سال گوهری نه یا ایسال لعنقره یعنی همه به مهاوی ندید زود کارم بیشتر پر هندک مدید روزنا پر گرم مدیدن ولی لی جنش کاوه هوا جمدید. آنها جمدیم مثلا. آنها سری سبده مساتم کار او قصار بو ما مگو ایدی دوی مونتان. یعنی بشتم لحفید آنها دابین. ای والله راست ایدی شوی پاجه شباکه وکریم نکردن راستن مسابقه. دوان دم سال آدم ما مستعد دوان هوایی وسا گو جدانه اجبر کوم نخوش نکوین یعنی کی جان نخوشی بهتر درد نساقیه dedi خود تعالی her mevsim dahi Türkiye hakikaten çar mevsim devamlı hani her ki jan bölge lüer goru bölge hey zifstan hey bahar hey payız hey havin hey her mevsim ki خود تعالی تشك dedi tamamı daruber gış eşdibin bişti ve eşkbuna dedi baharti gış niş kavdi gış şimbun İnsan jve dinye dehre ahirete çava Xudi Teala disi wan can ruh duwan ev derajı jve dinye jî ew şîn û ter û çî falan var ica tamamı iklima ji terefê anî mesela li cîkî tedî ana va em ji buharî ketin havînî havîna me jî va xelas bû em ketin payîzî di havînê di gen bû me gerek tiştê cemidî me dixwar avê cemidî dixwar ana fêkê cemidî gerek aslında van tiştê cemidî li gor van mevsimana li gor van mehana gerek merexo muhafaza bike çav merexo muhafaza bike ana li ber tavê mesela Ankara ana normal ama li welatê doğu Habki evcihin sarı ama li Güneydoğu u li Akdeniz'ydi li Aliye Ege mesela ve dara pır germe. Ve dara li bertabet şuurun insan
لناف عرداد شغلن دارو برچه دکن بخشه چه ناف دکن زویانه. ایشه دکن گرمید و چاقا آوا جمدی ودخون بوزی ودخون د قلیما د البر قلیما رو دنیا عربی خوشی دوی چاقا جگرمی در باسی سرمی جسرمی در باسی گرمی تدی ام دمن سارو گرمی بون اره ولا راسته لجم جمش يمشي Cema استاذ devizin معمس dugop serime heketin. Aslında jiberk iklimatın guhertin jigerme derbasi sermeydi ve ana mesela ve am çaya betxon bir çaya germeskan bexum ve yemek borusu ama bir şey öte. Ama habki vakti sar be merekan bexum. Tu cemidi jib serde bexu ve şagal hevnake. ve cari mide Gerek ama mere muhafaza bke le giyma xwe tiştî em libasê li xwedkin. Mesela havînî tiştî tenikem li xwedkin. Anam derbasî payîzî bûn هدي نبر تشتي قالن ونبر تشتي تنك الجوري هاي جرق محافظة بك سبي هر سبي درهنش بينا خويدان فلان تي هركز مرة دوش دستينه درد كفي إقليما عربا خوشي فتك بريد دهره دجمدي أو جوي هاوي دجمدش بري هاوي دجمد ذاتا ميكروبيش دربه دكفن دفي مرة درباسي وجودي مرة قشيد بين أو لا شيء مرة وشاغا حاسزي شيء دبي جبرك حاسزي شيء نبي جرق مرة أم دوامني أزف سر veya pırdı sekenim. Mesela devamlı emdiğin serime diyişi ne var ya? Serime ezberçi diyişi. Çünkü kısmı huyname çar kısmı, sey kısmı ve emcedimin plazma yani A ve haviyeni huyneyi kısmı ki esas huyna asili. Vakti tu avi ve nexwe. Vakana tu çorba ke çebi ke tu kilo ke tehe tu dutas av tehe ev şorba şey edibin na. Gerek tu avi baş teheş bu bibe şorba. Fane baş tehe. وقتی گرگ مرا آبی بخو بچزارو کی بچوک داهی گرگ مرا آبی بخو وقتی بی آب نابه چونکه خود تعالی قسمی تمامی دنیا سه قسمی و بحر و آبن قسم کی و رشایی و چیانه و دارو برن وجودی ما انسان جی آنا تو متیخ منگنی و تو بزی برینه سه قسمی ما دبا آب قسم کی ما امجد بین پوسا دمینه او چیکاوی البروی هاوی گرگ دواملی آب وخون به آب تجاری نابه eşya seri merzi derbastı be eşya vücudi mere derbastı be çünkü hayat ab Xud Teala mecnuktak av çekiriye jibervi havi be ab nabe her tiş bu abi çeydi be vakti ki ab hebe hayat ciheyi ab tünne be hayat tünneyi u xarunu ve xarına xwe istirahata xwe gerek dikkat beke vakti de beteli jder ve tenüh derhal runi خوارنا گرم بخوی ابسر آواز جمدی بخون امیده بشه. ام دیچن شوربه گرم دخون و کوگوت پاشم بیچن آوا که جمدی سرد و دخون تبلیه بده بیام. تبلیه گرک نابه. وقتی گلک جارا مثلا گل بک آف گرک مره وقتش پینای زراری نه چایا گرم مره وقت نه تشتی جمدی orta. گرک دوام مره خالگوی محافظه بخواری مره تفهم جینکی. وقتی تفهم دکی و شاغا دکیجان موسیم بیده بدی سی میدا مره دیشه حشا مره عمل دکه تو هر بر تاویش بر تاوی مثلا دهرن جبش در بن آن زمانی وان پتیخن تاولی دخسرویتش نان نخمینن وقتی او پتی بخوی شاغا تبی میده برسا خسارتی پیرچه دبن حشا عمل دکه جدی نباشه ایجاد بر وید وان موسیم آراده آن هاوی نیچی چیده به اکثریت زکم چیده به درباسی پاییز یبون دیسی زکم شده به امجد به هموفیلوس انفلانزا غریب شده به پشتی وقت دی آنها جوا کرونا درکت تمام دنیا پشتیشان میدن و آنها نساقیک دندر خنافی نه کرونایی و تشکیل واریانتی درکه بنز واریانتی در ما مثلا مثلا به هیام سرمایه دستینن بشه به زکم دکبن کرونا جهه و نشانه ویش نزی هبن مچاوا جهه بقتینه جبری هاوی gerek mere avuli insan biçe havi muhafaza be ana baranti وقتی پالتوی تونه به شمسیات تونه به تو پیاد میشه مری شلبی بنه ولی جبروی هاوی مره بن ساغیان نکبن و چاقا گرک مره خوارنا خو و خوارنا پر دقت بک جبو امجد بیشن آنتیکور وجودی ما ای محافظه دکن چاوا آنا یک بر نوبتی سلاحوی هی اما fişeki bütünlerine. Ve çağa düşman bir karşıyı ve çer bike nikartış gibi bike. İcad vücudiye mecid antikor hene. Vakti ev antikor bağlı direnci amer emced bin vücut direnci. Hakikaten veya gerek meren naviş gerek xarnu ve xarna kan ne xarna per. Ne bitişte çık. Tişki hoşuk bu hindik bu. Peygamberime mesela sebebi var idi xar. Yani secara tücari net xar. Yani lgor mida xotje net kirin. Berbi havi mide dikine se kısım ab ونخوارن وهوا
Ya ana em kişi buhar netice dikin. Dibêjin herkes divê bi qasî kulma xwe mîdeya xwe xwarinê bixwe. Aynı zaten mida mereci qasi kulma mereci. Lê belê em di danekî de ji vê bêhtir dixwin. Em pencari fakat dixin. Xwarnik baş benim devam edixin. Rast Gerek mere devam bir şey ser xwarnê rabi. Yani sê parî dahi mere têr bi qenaat önemli. İca ji ber vî havî me Çavê me bahsa têr nabê mamoste. tênabim me bahsa korona dikir. Korona tamamê dinyê digişçê bû. Ew aliyê ticarî jî heye em bahsa wî havî nakin. Em behsa nexweşiyên demsalê dikin mamoste. Vücut direncama wextê ket tedî bi Tirkî dibe can boğazdan gelir. Erê. Yani hakikaten çi nesagî hebin ji devê mere derbasî vücudê mere gişî dibe. İca Xwedê Teala ew vücut diwe çêkirî ki mesela ana em jê re dibêjin bademcik ne werî? Belê. Di paş zimanê mere di bademcik hene. Li wê dere ew ya em ji wan ew jî lenf düğümî aslında. Di rêviyê me de em jê diber apandisît. Qalin bersaxê mere rêviyê qalin êtenik. Çi mikrobek tê diherin rêviya ew apandisît di alî mere rastê aha qusayî ew jî lenf düğümî. Lenf düğümî çi ew jî antikor salgıra mij dike. Dibin heşa bin piyê mere heye. Heşa di nav van çikê mere heye. Di ser rêviyê mere heye. Li vücudê mere giş avana em ji wan dibêjin lenf. Lenf çi? Lenf askerê vücuda ji mikroba muhafaza dikin. Avana wextê ji ber ev jî biçi li xwarin û vexwarina xwe merê hindikî bixwe, şenkayî bixwe, goşt bixwe, di qismê mewsîma de li gor mewsîmê wê mere gelek fêkiyê xwe bixwe. Yani tiştêk ana ekseret hormonî jî çêbûne. Mesela ana şîr hebe, zarok şîr naxwin giş derin tiştê em behsa wan nakin, tiştê asîtlî de dixwin. Rast Mesela hingûv heye, ana dims heye, tehîn heye, zamanê wê de goşîktirî bixwe. Ala ciwanên ha hez nakin mamoste. Nuha kış hez nakin, kış tiştê hazır, zarokê biçûk cana ez wan dinere derin marketa, dedî xwe ca xwe digirîn çî dikin, ilim têjmir veya bikire. Tiş mişta dikirin. İşte şekirat hev dikin. Halbuki wana tu direnca wan tuni ki wan muhafaza nakin. Yani devamlı vücudê wan devamlı dihare. Devamlı nan tenê bi nan tenê jî nabe. Gerek mere ana mesela kısmı ana insana tu kijan maliye pivaz dixwin, sîr dixwin. Dibe binjmetî. Halbuki wana jî ew jî antibiyotik. Di kısmê şenkayî yedi. Gerek mere salata bixwe. Di salatê de her tişteyî. Haşa ana vay pez, dewar, ji çolê diçêrin ne werî? Belê. Diçêrin ji mer şîr çê dikin. Ji wî şîrê wan em çi çê dikin? Em jê dibin proteîn, mas çê dikin, em penêr çê dikin, firo çê dikin. Ji wê şenkaya çê dibe. Ew şenkayek em dixwin, vê xwanek em dixwin di vücudê me jî derbasî wê dibin. Mesela hingûv ana her tiş buha bûyî gerçi ama ji dêlva kîlokê merê du hewa bikire. Ji dêlva mesela dims yani her tiş bahsê buha bûyî. Ana güz mesela fındık. Ana bal Güney Doğu'ya mesela fıstık çebi ya kulum kim mere bixwe. Ne şart tu 10 kilo bikire. Tiştî em hin tişta berhev bikin hindik jî bê ew vîtamîn dike bêlaşê bahsa van hava dikin. Çünkü li qarşî nesagiya wextê direnca mere gehebe havên wextê tune bi tukanı mas bimeyîne. Na gerek havên hebe. Havênê vücudê mere jî ev tiştê xwarin û vexwarina me li xewa xwe mere dinere cigare vedixwin mutlaka gerek cigare ve nexwin. Tiştê heşa dur îşkiyê vedixwin gerek ve nexwin. Asîtlî tiştê wekî din gelek tiştên ez behsa wan reklam çê dibin ez nabêjim. Derwî havî dixwin êvê çaxa vücut halsiz dikeve. Vücut qarşî nesagiyê de tu derdikeve li qarşiyê tu lê dinere yekî pir zayıf wekî yekî jî pir were şîşman e tek taraflî beslenmiş bûyî ama ew ê zayıf ew ê şîşman bihêstir e. Bihêstir çünkü vücut direnca wî havênî wî xweş baş sağlam e. İcaz ber havî heta ji meretê gerek mere li xwarin û vexwarina xwe li xewa xwe binere. Av û vexwarina xwe devamlî mere vücut bê av nehêlê. Ana di rojê carkê dahê li gor me mesela Ankara hênik heta 2 litre 2 litre û nîv ji sibê mere radibe heta wextê raketina tu bixwim. Devamlî mesela em derin kî derî çay. Tamam çay ama buhara wê derbas dibe ew oksijena giş derê te qedehek vexwar te 2 qedeh vexwar bes piştî wê dew vexwe bas bixwe şîr çê bike ji xwe bike havên. Em bêjin şînkayiyan jî başında mesela bitki çayı dibêjin. Bitki çayı ew dixin kaxeta wextê tabî olarak Lokman Hekîma vana difirûşin. Giş tu diherin her tiştê wan heye. Mesela karanfil heye, zencefil heye, roqa heye, tere heye, bakdûnis heye, xes heye, pîvaz hene, pîvazê sîr hene. Avana giş ji li gor vücudê me vana ji antibiyotîkê hîn çêdirin. Tamamê antibiyotîka ji çi çêdibe? Ji van tiştana giş çêdibe. Ew tişt nava wan de. Mesela ana li qismê Adana, Mersin
لقسمه güneydoğu وقتی گرمه ده آوا سوسی ام جرد بیشن بله، راست. dedi meyan kökü Meyan kökü. veya çe dibi o meyan kökü ana tuzanı dibi çi van atıştı asitli em vatkun vana gış devleti edin jime dikirin derin dikin çika derbaz dikin ujwan Disem distini. habe midej merçe dikin difroşun me Yani wena jime destinin dibindekine malzeme ektin. mesela Difroşun me. mesela meviş yani mevji ana nüh derketin Bele. çik utiri tiri ana hin şilli vakti veyi dendika davejin halbuki van dendiki jitiriya çerdikin ve çağal Avrupa tamamı vakidin van dendik ana gişi edin dikin çik dikin Yok meyve suyu ava meyve suyu ujdendiki vanji de presa derbaska u yağavan dikin melhem güzellik melhemi işte ve dise difroşun me Ham diçin jatara dikrin. halbuki vakti mere bikri mere bu mesela sev dahi çok kısmı feki hebin او dendike tündüre vandı mere bu او cildi mere beslenmiş dibi cildi mere hoşul dibi لقارشي نساغيا جدر في مثلا طاف المرناخ تبي بيطاف جناب التافي جد انفاس ده دي فيتاميني هي مثلا انا القسمي ايه الجدر في ناب عرضات الشغل hiç Parkinson bu an çe nabi Alzheimer hastalığı bu an çe nabi çıma çünkü devamlı dinav ardede avucu devan dvalag em şehir adı divan apartman adı statik elektrik em jedmin yani durgun elektrik Yani hem linge mena kevena verdi hem de tabi hem nabinin jiberveci مسرخم kontrol ki kontrol kalemi heyya elektriki bavar biki mavani dahi ve dara habiyet kebi çünkü vakti insan bir sinirliğini çünkü yani deşarj emcedi bejin yani vücuda da o toksini ve derbasi derken ne yapın ki hem her mali hem yapıcır benim mamız da yani kabiliyetim yani dikkat bak yani de hayat ede ev zekeme jeje çiçedi bidvan sagiyadı jahavin derbasi payız bu ama ana bronşit çedi bronşit vakti tedavine bedbi zatüriyet bir çedi orta kulak iltihabı çedi sinüzit bir çedi gurçike mere adve de davya mere dene vata khoydan da tuçuci ki runuş ulber klima turunuş uyata serxo derxis mal pal da ber klima veket paje veket hatta sibe radbe ve şah haşa idrar yolavi tedid şevuti İçer bu çünkü mikrop vücudi bir değil. Zaten o mikrobe baş ve xarab da vücut dehane. İca kijan fazla be kijan behez bikevi. Ev derbasi serde. Vakti vücut direnca merek bikevi ve çağa derbas. Ama vakti gerek merel xobinere. Mere cat geti dinyi. Vakti mere cat gelbi dünya hayat ji xoşu. Çıma mere xo muhafaza nake. Çıma mere xoşya derbas. Hem rakatına xo hem xwarna xo hem ci pir qapali be ana gerçihin havin izder ve herkes izder digere çi be pirce kalabalığı mer çinabe em de toplu taşımada dahrun tetülenlere güç pacivan girtini cana vakti sardım ola zvetkim ya şoför diyeceğim burveki çünkü hündür bin tiyen abi ama ve o bina insan bir ne sadık evi yani xwarna nane xoji meri bu mer jar xwarni bu ama devamlı mer hindik bu tişte baş be gerek ma xwa mer xwarni ji tefhef neki vakti ana xwarni eti ve daraba ana dah insana belli etu bis insana te ve dara cerunuştine namine raste yani evju midameci usay am çend xwarna bixun lugoru havi derbasi reviye merede be avji derbasi duju duvak selektör derbas min de bixun jmere lugoru jude mere çıpas vitamin hazmaveci zahmet de be demenim avji zahmet de be lugoru havi ica yani çok xwarın buha bir goş mesela ana goş demirişkacı heyi va masi mesela derketen hiç olmazsa zarokep şükre dediğim şey ben omega. Omega çi manevi yani en vücut direnca ek baştaki omega'yı. Çünkü de nav bahre çi buxazı güç nav ava bahre teyi. Yani mineral teyi hem şey diyeceğin ava şor teyi, adın heyi, kefs teyi. Xuda Teala o her tişi bu insan çekiriyi. Beli. Hemeci fayda yağı da gece. Güç fayda yağı mesela bazılar roja car ki. Jelva gostiye sorbe. Mesela mere masi du masi bakırı, se masi bakırı. Besi mali kişi. Gaya jer hindiki bu kadar jer de şifa. Mesela goşt emirişka haftadan goşt emirişka bak hek. Mesela gerek devamlı hek bu kadar hek. Vücude mere çedikin. Ana var mı mintikame mesela ekseriyeti ve sımak mesela. Rasta. Bahsa sımak. Nitiyande ciha bu merdine dest fikriye mamasta. Sımak yani tamamı her işi de sımak pır başı. Karşı sagiya vücude mere muhafaza bike. Direnca vücut al karşı protein al karşı karbonhidrata ve direnca dehalin limon mesela. Limon ki
kila limonu açıkçası geçi bu ha bu 20-22 dakika kila limonu. Ama vallahi hafta car ki dahi mera limon ki bu. Be limon jemiş xoy welati idare nakim ama çıqas jî em dikirin. Kısmi ana vane cebeş ve her cebeş penir şir bu vana gerek mera devamlı bu yani. Belê. Xwedê Teala çi qismet kir wextê me re bixwe İnşallah vücudê me re li qarşî van nesagî me re got li gor kîjan mevsimê dibe dahî me re dîsel xwarin û vexwarina xwe binêre. Ana di payîzê de hêdî wê carna sar wê carna germ. Piştî wê çend dayî da ji em paltol xwe dikin. Em tiştî hîn bêtir qalin xwe dikin. Gerek de her mevsimî de wextê me re muhafaza bike. İnşallah. Ama ve heyam de carna depresyon jî zêde dibe. Yani em lê dinêrin insan naxwazê ji navca derkeve naxwazê tiştekî bike dibêje ya ji jiyanê kêfên astînim. Yani em rê çawal ber vê bila werê girt. Çünkü normal ısıya vücudê me re 36-37 yani ısı em jê yani germa vücudê me re wextê ji buharê tedî bahar yorgunluğu em jê dibêjin ji buharê derbasî havînî dibin havînî germe çünkü wextê di germê de me re xweydan dide di xweydanê de me re ferq nake avê ve naxwin tişkî naxwin me behsa avê kir me re xweydan dide ew xweydan ji vücudê potasyum sodyum em jê dibêjin yani tedî şorayî û adin wekî din kalsiyum avana giş vücut evan mineralana bi xweydanê derdikevin wextê tu wan qarşî nemîş neke li malata wextê zaxîrê te di mitwaxê tu nebe tu kanî nan çêkima îje ew tiştê me re gerek bixwe û vexwe wê şexa erê te xweydan da amalgorî hawî jî ew li gor xweydaniya te berî wê tu xwe biwezinîne piştî ew xweydan ta qusnat te nav erdat şuqulî tu hat en az 2 kilo işte derbas dibin. İşte insan ana ketin dibe perhizi. Ez perhizi kilo bidim. Ya kilo pır fazla nedin? Lugor sağlığa xwe çî bike. Lugor sağlığa mere ne kilo mesela insan ki ne ziyade ne kem. Ne kem ne ziyade. Tişkî naxwin dibe ez nan naxwim. Ya nan çavat naxwe. Di nan di Xwedê Teala yani havênê vücudê me re nan û avê. Belê. Ana insanek nû bi zewcî nan û av tenê tu bide Xwedê Teala dîse ewlada dide wan. Demek ki bê nan û av nabe. Da avê de her tişt heye. Yani da avê de noktuk av noktuk wextê berftê yek benzemişî yekî nabe Xwedê Teala her tiştê kirî şekil dayî. Li gerî havî ew jî dikevin vücudê me re Xwedê Teala hayat dayî me bûye ya bê av nabe kî. Xwedê Teala ew avak dayî me dahî döndüre devê me de tûk dayî. Çünkü ji bo wextê tûka me re devê me re zuha bibe. Me re nikare peyv kî bike. Raste ola rojiyê de çıqas zahmet dibe. Zahmet de. Li gorî havî jî gerek me re Xwedê Teala îdare dike ama gerek me re jî nefsa xwe binere. Wextê me re nefsa xwe nenere tu vücudê xwe nenere em emanetê Xwedê Teala ne. Ez ana tişkî didim te ez dibêjim weşte vêya biral cem te ez ê herim cîkî win ez dîsî ez işte bisînim. Tu kanî wêya bit keskî na. Ez ê zanibim ku emanetek li bam em jî Xwedê Teala dibe mû anî dinyayê dawiyê ji ruhê xwe jî mififkî wekir û hûn perçeyê Xwedê Teala ne. Gerek me re li gor wî havî hem ji bo dinya xwe hem ji bo axireta xwe em ê li vî vücudê xwe binerin ki ji bo hem dinya xwe em qezenc bikin hem ji bo axireta xwe em qezenc bikin. İmam Usta dema ku mesela divê heyamê de em bi şewbê ketin yan jî bi zekemê ketin. Tedî hemam diçin nane limon yan jî ixlamur yan jî tiştên wisa çê dikin. Yani ev rêbaz rast e yan berî ku em pê bikevin em wan bixwin berî em pê bikevin. Yani wextê piştî nesaqî çêbû mutlaka gerek herin doktor. Xwedê Teala der dayî derman jî doktorin. Yani ew herê wextê we doktorê xwe ama berî wê devamlî az zekemê ketim hela kaşimiz sê limona bi esirîn. Em hema wisa dikin. Em were dikin. Ev şaşiyê. Kala sêfkê bixwe. Kala mûskê. Em her tiştî didine ser hev. Ez var ew jî zirarê na zerat wê tu feydayê tu neyî. Mesela ana vay tu kîlo kungiv bixwe. Wê çi feydayê bite? Qey kefçîkî xwarinê dahî me re bixwe tê dike. Sêv du 10 kîla bixwe qismê ew vîtamînê sêvê yek tê vücudê me re. Xes Bagdunus wextê selata çê dikin mesela avokado buha gerçi ama yani Xwedê Teala çi li vê dinyê çê kiriye giş xistî emrî insana ji bo hayata xwe îdame bikin dewam bikin. Wextê tu tişkî tu avara gulkê dahî çê dikî tu ev gulabel kêreka me mesela naylon e. Ana wextê a şîn baya gerek bê av tu av nedî şîn nabikî. Gerek tu avê bikî. Her zindî av ji wara hewcê. Kesinlikle. Yani ev şînkayî jî bê insan jî bê ajat. Heşa heywanê ji dervê dahî inan ki em tasa ji wan datînin balkona ev kewtên ev hemamok tên evan tiştê wekî tê ji bo xir avê vexwin.
جدر به پسیکن خلق جوان آب داتینن بله راست به آب نابی یعنی ها آب جیانه وکو گوت مامسته سری هر تشتی آب از باورم سری هر دشتی آبه بری هنگی خلق آلان لاب عرضه خودش آرتیزیان چیکرن مثلا المنطقه ما مردین بری هم زاروبون 3 متر دا آب در دکتن بخش پیچی دکرن آنا 700 متر چی بو ancak derin avi. ما بحث آبی کرد ما گفتم آبی کرد. Eri avi bakın. Ana mesela Teşekkür GAP ederim. projesi hat Güneydoğu Türkiye Beni. fameti insani ve hayata an değişmiş ve baş ve tamamı o mıntıka insan hem maddi hem manevi ve pır ve baş. جیان باشتر ببین ما مستجیب و ام بیجن به تایبەتی نەخۆشیên کرۆنیک ê kesek ku buwan re hene wek astımê wek bronşîtê divan heyama de hem ji ber ku mevsîm yan jî demsal biguherin bandora çawa li ser wan dibe bila hêjî çebin bila Etaqala depresyonu jikirezi despiyo kezi derbasiyo. Depresyon edişi ki mevsim vücut lugoriye xo muhafaza nakin dibe ya pırgen bu ana derbasi ve double gor vücudi xo İca morali ve xarabeyi mesela hareket naki spor naki nameşe العربي صار بداري شيخ اللي شيخوتي او جنابه yani tedi bir Türkiye dibe işleyen demir pas tutmaz. Vakti ana Hasan'lık liber çikiye ber zingardık ne var? Ama vakti ev Hasan mere devamlı tokmak da şi dibe tür zingar peşe ne ki vücut gerek hareket bikir. Maleci her hareketi şuart tişki bikir. Ence nüh dahi العربي صار دبن بعربي ده ماركت ديتشن نانه gidistim disel arabiz pasa la şey insan ajik bece eri yani depresyon jivan havaj mevsim adı lugor vücudu siyamere lugor çevravi lugor fakravi havavi lugor havi insan morali bir xaradı bir gerek mere morali xo yüksek bir mere xo ne xçi ki böyle biner insan ki ne karbi meşe nigivi tune insanlık devivi tune zamani tune lale çavivi nabine gerek mere devamlı şükür bir Xode Teala Xode Teala her insanlık imtihanavi heyi lugor vi havi evaz zaman em de peyim zaman sbi hatta evari kan ne mazot ama hey ve ana litra mazot bir süpen jwara ne mazot ama khalas ne benzin ama khalas de em de peyim ne var ya veli raste yeki profesör İtalya'da ve koronada pey ve de koronada bir profesör hastahane taburci bu doktor derken özel hastahane gote $5 yibdi goçum az yedim goma oksijen da itahakusru goya va amlin bu yahişti از چاو حقیق خود تعالی بدم یعنی غیر مسلمان از چاو حقیق خود تعالی باز حتى ما حشتي سالي خود تعالی اب هوا اب اکسیژن دام دمک حقیق خود تعالی از نکان حقیق خود تعالی نه تاوین زانن ما مستز باور اجا وری yani ana gerek da onu meri hareket biki ve bereket jiwere ve meri şükür biki meri yardımı hev biki em birayê hevin em xwe xew birayê hevin em çir xwe dixwazin gerek em ji wan insana jîr bixwazin gerek em ji hevdû nexeyidin gerek em ji hevdû baş bin em îşê wan baş bin ê me gişa wê baş bin li gorî wê hayata wan wextêk baş gerek em hevdû neweritînin yani ana toplum kes ne wab kesî bawer dibe yani qenaata wî namîne wextê diçîne ama dibe acaba ev wê çêbi bi çêne bi ya çê hequ sal ji zamanê ji Adem aleyhisselam hatta na Xode Teala ev hayat dayı insan çi buyu xarnu ve qarın heyu hayat heyu işi çima biçene vaqti mera vazifa xozane ev jweri divan ne sağı kronik de em bi bronşit ekati bi zatür ekatin bi mesela bağırsak kron hastalığı çedim ileride vaqti tedavine devamını mide ülseri çedim lugor van ne sağyana de avli berik vihavi mera hem hayata xwe meri çubuğu gerçekten esper dokunmuş bir havidim yani vakharın evaya seri tedavi evi cigare gerek neye vakharın mesela de cigare de 10 madde kanser içe dikin de tutun jard jinav ahir dikşini de tutun kaç fayda ne heyi arde pağıştı ki amcı de vakharın haşa ajir dibejim menavi ve kiri egzoz dumani اجي دبي بوي وكلا بك كسي كو تغاري دبا خون حاسه ماموس مثلا تشتين نباشي بدخن دبي قافي ويلجي دبي هلا زن قفا بتركي دبي قفامı bulacağım ya خد تعالى هج داي عقل داي تيچما مجي خو بهركين بلي تشم تابتي ترياك يب كارتين ماموس tabii yel bir vakti beya açır bana dibejim vakti vücut gış tamam yeke yani dibe vakti ne sağık litilyak geçe dibe o vücudu mere gış diye ne sağık kirin raste ne var ki valla usa eşavet avcar da verime ana dina mikrop çavayı o mikrop dike vücudu mere bes ki teheyi tediş derve ya hırç ya gur dikevnav o bela dikişi ne var yek dudu wan da xanık yeni çi dikü kurucu tu çiknamin o mikrobi dike vücudu mere ji
البروي هاوي او جي نساغيا شدك او ميكروب امجاد بين ستريبتوكوك ستافيلوكوك غونوكوك يعني نافي ميكروب انا فانا ويش هاد ديرنجا مدو دكه الغوروي ديرنجاوي çuqabaş bil qarşı nesağawi muhafaza dike. Ev direnci çubu şenkayı buxu, feki buxu, mas buxu, şiir buxu, bulgur buxu. Yani Xuda Teala çı kısmet kirbi. Yani çehebe emwe bukun lem hindik bukun da sama muste. Sıbadın roket işgidin çekin. Yani ne şartı? Mesela ana nisk çuqa fayda veheyi. Acaba çend mala ana zarok şorbe dukun. Vallahi juanin ha haj niskin. Ama sibezu وقتی چیکولاته سرنان دادن او چیکولاته ایدی حیات حقیقی نه چیکولاته شکر دخنه چی تشکی باشونی بخارنی آنا بان میوه سویه hazır باور بکی اکثریتی وان شکر نه خرابه ama ekseriyeti وان ne hakiki şekeri ziyade vallahi sana da betelini ma mustem yani dinav goş dahi soya fasulyesi dıkın kebaba yani lgor baklava em dahar dıkın kila fıstığa buyu düsü penci var ki امجد بين تدي بزليه هي بزليه حلين شي دكن 10 كيلو بزليه دكن كيلو فستة دكن بقلاوه كيلو بيستا يا كيلو بقلاوه تصدق بيجي او جي حمش شربته ver bana açık diyeceğim yani direnca insan teçikil böyle du güzel bakın güz ana eşkin ne şartı roje kilo ki bakın ve bu zamanı fıstığa kilo bu her vakti zarok sibe der mektebi bastıqı bedwan mutlaka tahinu udmsete fevkin sibe bira bakın mesela hunguf lugunda ana kavar çedikin beri emrgun mu kavari me per bu belki penci kavari me bu hatta orta gur khalas kir bawr ki hiç me çiğne hunguf همجي مالي ما مستنها روني حقيقي انا روني حر يعني bana وقت مره قش بخون çünkü روني حر falan قش çeşidi bir şeyin kayçır ne var ya bak davar o hayvanlara قش ما دكن şir am دكن peynir am دكن run ve çağatı sıfırama gerek de sıfıra koy devamlı emşin kay koy tarih çık kısmet dabi tu bakdun izbekir tera mali kişiydi ki راسته tabii ki zavzalatı şu bese zalata tu pivaz bini pivazı esk de mevsimi havin idi eşin bukhun de mevsimi edinde edim bukhun goş devamlı ne şartı tu kilo goş bukhun 100 grami بخو بس وجودي مري او فيتاميني او مينرالي نان خوشك نانه تنوري كخوزي نانه تنوري هوا ما ده نانه تنوري hiç küp heyda bin mamuz نانه تنوري تنه bu تيجي تنو انا القلق gunda zaman برنامه و godari dikim برنامه televizyon edinci mesela gunda da gerin çok hoş işte nur çandavur emfem dikim bitir hoş ana navi mesela nan ten باور بك اکثریتی و آردیمه کش قطعی ماده سیتیدنه. راسته. وکی هرمینی نه ماموستم بخو جاری گرم دبر آش. مثلا آشن آشی آوی نمان وقت به تک تو خن جان آلمان قدایی دیدم توله دنره لگوندا او آپی ما عملی بوی نوت سال باور دبی هین از جار کی نشون دکتر. çünkü دبی از اموی گنمی خواتینه بکاپک ام دخن وی آشی آوی نانی تنوری ام دخن از نارم دکتر. تشتري مال الحوشامات شيء بالدرب شيء بالبعجان مثلا بعجاني سور انا د موسمي واند د بعجانا د فيكي بعجاني رش ايدن تشوف ايسوت وانا قش ايشين دي في موسمي دي gerek مره بخو يعني ايه گوندا دما بهيداد بن شخو تماوان پر جدای ما مستوى کی ام بيجن سرايان نينن او جي نخوشيا زيده ناكن هلبت نا وقت مره دقات بك باور بك تجاري çe nabe çünkü zamanı Hazreti Ömer'de yeki sahabe doktor bu. Goti ya Ömer kalbe darar Medine kesnayıcı mesçer bikim. Goti her filan bajari mintika Hicazi. Şeş mahal vurmayı. Bişti şeş maha Hatice'm Hazreti Ömer goti ya Emirül Müminin nesak kimi çiğne vurur ki çıma. Goti çünkü lüye darar gor sünneta peygamber de hayata xod idame dikin. Xwarna xwa mesela am xwarne dukhun ser qalbi xwam çi dikin ev midama tijey derbasi ser qalbi medir tansiyona mesede ne var am xwarne pir dukhun am ser radikabin ne bu جاري bani valla qırkama dişevti qırkamara dişevti yani tıbbi olarak bir her encem doktori xwa aile hekimi xwa tabi elbette nesagi şey bu bir doktori ne abi mutlaka her doktor yani her tiş ne dermanı bedi vi dermanı Xuda Teala tamamı erd dahi emri insan duye dara şinkayı خانو بخارن پز گوشت ماسی hava oksijen pır her tişteyi ama vakti gerek mere bilinçli olarak van tiştana vakti mere hareket bike vakti mere van tiştana te kısar hayata ve idame bike
بإذن الله تعالى تونس صاغي شيء نابن تونس صاغي شيء نابن بين ما بحث أستمي وانكر ما مستوقت ما جهنت ك كسين كونوا خوشين كرونيك بوان رهنا بلا هيجي شهب دفان هيا ما دفاني كرونيك خاصة ده أكثريته ده وان تشتي بري ما جو وقتك محافظة بكن قال لك جيش دي وباف درباسي وان دبن أو hücresel DNA van şeyde kronik van şeyde ben pişti bronşite vakti narın doktor tedavi nakin tüle dener tut bir apot tut çım cigari vet koy ya da mana azı bimrim dibi ma gerek aziyet evet hayata var ev bronşitavi ya derbasi astı mı beli dibi kronik şey mana tedavi ne maçı dibi yani tedi anet dişki vakti ana bir biçeri tedi bizuzlukun ve şagat tedi büdrunji cev perite ne maçı dibi vakti evyaj ev vücudi hücrevi çünkü insani hücre خو وجودی خو لقاش نساقیه چقدر خو محافظه بکم یعنی 40,000 milyar hücre de vücudu merad hani her giderin vakti خو محافظه او hücre tek kuştun o hücre tek kuştun o hücre tek kuştun ji nemati devsa خو vakti ne devsa خو ve çağa avani kronik hastalığı gibi ve çağa ve her hastahane ve oksijen bidi oksijen tüpü bidi devamlı gelek var dibinin dıkın bevla خو oksijen suni oksijen distinin disi de ne digere duhu uğradı kebi الخنانر ایوان کرونیک نساقی وقتی عولی گرگ مرن خب نر تابع دیسیج گرگ کار هر göğüs hastalıkları astimi bronşli her doktori خو محافظه درمانی واجی به idare dibi yani ne ama sıhhata mer وقتی مرل خب نر مرل خو حاضر بدوام مرل محتاج تشكي نابي ان شاء الله بله راسته بگی ما مست ازان هناك جي بالترناتيف تبيرون على قدر دبن يعني امتكارن وكريكي چاوا پیشنیار بگن جبو تماشاوانه جبو سرمایه جبو زکمی جبو سرمایه تمام بكتم بلا چی بخون جغيني درمانين ام بجني دكتورا جغيني درماني دكتورا انا و هافين خلاص بنوري و انا امكتن مها پایزی yani lgor hesabı beri sizde mehedi em tamamı dikevin payizı ve çağa sermaç edibi. Beri tişörtü tane mesela ben ana baz bir ceket atım. Ve çağa gerek ceket lukakim. Gerek isfaneri kalın lukakim. Ev insanana ji vakti derim düşugul jdervi. Ve çağa gerekse biz rabun xwarna xwadisi bukun. Xwede çi kısmet kirbuye bu xudisi herin işi xwe bire bir şey derbasi nebin. Ya derin memurun derin işi xwe. Ya zarokun der mektebi mutlaka size zuhak yurabın. Hekki juan bekelin. Tişki bekelin gerek bu karşı be derman xo muhafaza bakın. Ana hi zamanı ve de hatta payız ya da hatta dün mehedin dahi feki havini hin devam dikin. Gerek mera bana bakın o kısmı vakidin protein jam juan diyeceksin hek peynir şir goşt mas avant tiştanaji gerek mera bakın. Çok vakti tujwan tişti li market atıştı hazır em juan demedi fast food. Tişim işte var hamburger bana tu fayda vantun heviringiş. Çünkü kısmi karbonhidrat acı zud çidikin yani vak berf te u tedi tavle de derhal de halli. Du vücude mereci de vakti protein mineral tunebin او mineral protein tişir şenkaydı u duvan tişti hayvana çedibin haşa hatta runi hur dahid kahvaltıdı. Kefçi kimiri bu xuya? Parik peynir mere bu xuya şağa و جن ساقیا خو محافظت که وقتی لگور zarara ve ayrı az pür ser cigariye sekenim hakikaten. Cigare gerek çiğnekin. Tişte asitli, tişte ne baş serhoş edici vana avana arakın vakidinin tişmişte varın biranı vana tiştana gış hücre mere vücude mere düküjün. Ev hücreci te kuştun nemati vak darık tişkoke jeke. Nema çedibin. Ama vakti bu xwarna nesagi geçe bu vücut dise xo toparlamışdı ki ve çağır xobina ne havcı her doktor. Berig nesagi gibi tedbiri bistini. Yani azana fanere baran te fanere derbasi jder baran gazi şilbikum ce gezerim jidun. Nesagi bronşite bekem. Av bronşite hatta dikar dar zatüre insan hatta pe dimri dahi. Ama vakti mara xo muhafaza bi Xwedê Teala goti tedbir jite واجيت محافظه قدرتي من قوتي راسته يبقى ما مست جيبو كسن كو الرجي وان هنا هم د بهاري ده هم جي د بايز ده جيبان بولين جيبان تشتندي جيبو وان ام تشبيش دزاروكي بچوك د مزن دهي مثلا وقت قلو نفل نهفتكن لبخشا داروبر نهفتكن مثلا چيكي ميشي هنگوف تي سروان تدي جور چيدكن دهرتين جمر جي دورتين دك هنگوف ام جوان تمامي وان قولا جوان برانا چه هبه او خود تعالى وان كرنا عسكري ويها ويجمر خدمتي دكن امنت فرقاوي دنه يعني فنجيب جبو ما تشدكن جبو ما تشدكن اجا وقت او قران تشدكن اف جي دفي درا د بيفلا مرد ام جي دين قوقو دوسي هنا يعني نوريوان مره اي بيني دستيني
او جل گور دیرنجا وجودی انسان DNA yapısı, kromozom yapısı gelek de bavi wan han aile wan han kronik mesela او alerji wan çedi bi divan mevsimade او zarok wan ne ben hata ugulu ber derbaz dibin şenkaya wan gıtam çedi bi bir anların navan çikana narın nav ormani mezin çünkü C çam mesela çam tışık şey nabi çünkü gül ve nakın Rastı kulli ki tüneli. قسمي او سبيدار قسمي قال لك قسمي سبيدار هنا او جيفت بن دوانجي دا الرجيا دا مرة انسان دمري يعني انسان نوع دكار هواي ما مسترسته düşkili وان سكي يك جي توز وقت بامبو دربازدكن yani jibevi acip ilgilenmişti muhtevaya yani pır rahatsızdı ben ana vana çun hem belediye vana jeydikin hem halk nema van daru berad için beli rast tamam guli ana eşenkayı devamlı hani çeydikin gerek meravan gulana biçini onların navan bakşana hatta av mevsimana hatta kıymeh ki vakti gula derbazdı o gül vetkin bina van. Cem sadur bakın. Böyle durivan her iş böyle en azından böyle bir ilaç gerek böyle derbaz. Böyle mamıstem Galaxy Pastkin براستی اوقات و خوش بحث کرد من زن وقت چوا درباز بوم Galaxy Pastkin بگا. Bana inşallah tamamen bana sahiye van hebben. Bilirse az juan hürmet dikim. Çiçağa xo muhafaza bikin. Vi emaneti Xuda Teala daima gerek hem jbod ahireta xo hem jbod dünya xo هم محافظه بگو قانون و قانون خو باش چی بکن zarara ما نگیش انسان که توپنو بده تدیل لجم دورا ما هم وقتی رو دنه تدی جغاری تسلیم یافت حالا وش تشوی درای کی با خود توتنام خوشه یا دشمن هوانا بردر لگوری هاوی سیف کردیم بری سرت تا که دینم پتیخ بده برا چه درم بجیم بالدار بکرتاسیم بجیم گلکس پاس مامستم علا و آبا انشالله آبا خودش رازی بی سلامت انشالله به تماشاوان هجا به مامسته خورم لسر نخوشین دم سالی آخوین آگاهین هجا دانمه انشالله اون جیجه سوده ور بگرین سبایمان ساعت ده مدیسه به مشارین جدا به میوانین جدا لوی دریبن جنمینین لخوا باش بنیرین داو یاوی هفته خوش در باز بید